Eh. Wah, ha 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 ha. Wah, banyak akun selendang. Kakersana dudungan urang. Wako wako. Banyak akun selendang wa. Banyak orang memanggil aku juragan. Lagu juragan. Bapak bos Haji Dayat Bos Koran. Dayat Koranji. Karena kini aku sedang banyak uang. Bisnis di mana-mana. Sampai ke mancanegara. Jual ramuan asli murah. Haji Bang Edot mah belendung. Wow, almond beres pak. Anak uangku semua melakukan Pak Wakil amat. Pak Haji Bang Edot. Ya. Aku banyak duit tapi tak pernah kusumbang orang yang Iba orang Pak Wakil amat be. Wakil amat Pak Wakil amat bahkan aku banyak ya. tapi bukan koruptor yang selalu bikin kotor meja kantor. Aku banyak duit Bapak Haji bos. tapi bukan kasil ngiprit. Pak Haji Golun Bapak Yunagala Bapak bos Haji Dayat wah Pak Haji Golun Haji Bang Edot Kabayun Belendung Pak Kadin Atoy Bidang Bengi Pak Wakil amat Afik Kapal wah iya bos Arab bos Alvaro Abdi bos iya Pak Haji Golun wah putus Wah Jedot Pak Kadin Aco Pegat pegat benang iya bisa disambungkan Pak Haji Asep Haji Asep bos muda pusakawang aturan Haji Dedi Haji Asep Bajaran lagu tapi untuk iya Pak Haji Dedi Lempang Bogor jujur Haji Dedi Lempang Haji Asep bos muda pusakawang Haji Asep Pak Kadin Acoy Bajaran lagu wah Bapak Antarli bos beras MJR tapi omang bos Tarli Kadin Acoy beras wah Regata anjuran Haji Asep bos muda pusakawang aduh bager Pak Wakil amat Haji Asep Bajaran lagu Haji Asep bos Arab Jepit taksir wow iya abdi jangkung lenjang Atarli Haji Asep bos muda pusakawang sok piraku Pak Haji Dedi Abdi kagembang Haji Dedi Lembang Muna ditilik Haji Dedi Lembang anu bang pikiran apa dilanggi Haji Golun anu bager di sawang Haji Golun di tukang mandi lenjang Atobot bos beras MJR taksir adai iya abdi dukung jasanku Haji Bang Edot pak Haji Bang Edot sok piraku wakil amat abdi kagembang
Badi wa bakil aman Jabit taksir ada aja kantor iya di cangkung lenjang wa haji golun wa haji golun atomot sepiraku ku abdi bang agembang wa haji golun Haji Asep pos modal pusakawang Badi ulah gimbir Babi bapak bade maksin watomot Haji Dedi Lembang ulang rempang wajib bang edot si bapak bade nyawang atomot apa namanya au aduh bade apa namanya bos lau aduh mang bos Arab aturan bos Arab bos Arab Baca takut ayo au Kambung penyakitnya kambung kamu maning kambung sering pisan kambung Bapak Bos Haji Dai tobat Kotari ngomong iwis tobat RMJ jari Arab tobat ai nyatana sekian kumat Haji golong buat Haji Tari Mondi bukan judi yang lebih gawe lara hati kambung maning demenan maning Bos Haji Asep pusaka wangi yen dukun ustuk dukune lurus sara tapi angger bae kambu maning son Bos Haji Asep au jari arep tobat katanya sekian kumat jari arep katanya sekian kambu maning kumat maning kambu maning kambu Bos Haji Asep penyakitnya kambung maning kambung sering pisan kambung Haji Golun tobat ngomong iwis tobat jari Arab tobat Haji Edot nyatane sekian kumat awta Mondi bukan judi yang lebih gawe lara hati kambu maning Bos Almaro kambu maning Bos Haji Tari yang dukun tutup dukune Pak Haji Asep anu bade hajat kambu maning Bos Haji Asep anu bade hajat jari arep tobat nyatanya sekian kumat jari arep eling nyatanya sekian kamu maning kumat maning kamu maning Bos Haji ada yang kambung penyakitnya kambung maning kambung sering pisan kambung Haji Golun tobat ngomong iwis tobat Bos dari Lembang anu sayang dari Bos Haji Asep anu pada hajat Mondi bukan judi yang lebih gawe lara hati kambu maning demenan maning Bos dari Lembang yang dukun ustuk dukune lurus sara tapi angger bae kambu maning Haji Golun kambu maning son Bos Haji Tarli jari arep tobat nyatanya sekian kumat jari arep eling nyatanya sekian kambu maning kumat maning kambu maning kambung penyakitnya kambung maning kambung sering pisan kambung tobat ngomong iwis tobat Bos Alparo anu sayang deui Bos Haji Asep anu bade hajat Mondi bukan judi yang lebih gawe lara hati pada di Lembang anu sayang pada di Lembang yang dukun ustuk dukune Bos Haji Asep anu bade hajat kambu maning son awakil aman jare
Arab tobat nyatanya sekian kumat. Jari Arab eling nyatanya sekian kamu maning. Kumat maning, kamu maning. Kambu, penyakitnya kambu. Bos Haji Dayat kambu wae. Sering pisan kamu Haji Golun. Tobat Bos Haji Charlie ngomongi wis tobat. Jari Arab tobat. Wakil Ahmad anu bagus. Bos Alvaro. Mendi bukan judi. Yang lebih gawe lara hati. Kambu maning. Demenan maning Bos Alvaro. Yang dukun wis untuk dukun nih. Lurus arah tapi anggar baik. Kambu maning. Kambu maning son. Jari Arab tobat nyatanya sekian kumat. Jari Arab eling nyatanya sekian kamu maning. Kumat maning, kamu maning. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Dunia terasa anak yang punya Bos Haji Charlie. Kepada istri tua aku sayang padamu. Kepada Bos Haji Asep, Bos Pusaka Wangi. Istri tua berajun pindah ke rumah istri muda. Jangan bom kalau dua-dua merajun. Anak kawin 3. Dia pandai berbohong. Dia pandai tembelang. Oh tetapi jangan sampai pecah tembelang. Senangnya dalam hati Bos Alvaro kalau beristri dua. Dunia terasa Bos Haji Asep anu sayang anu pada hajat pada istri tua. Aku sayang padamu. Kepada istri muda sayang I love you. Istri tua berajun pindah ke rumah istri muda. Kalau dua-dua berajun anak kawin 3. Dia pandai berbohong. Dia pandai tembelang pajitan. Tetapi jangan sampai pecah tembelang. Bos Haji Asep senangnya dalam hati kalau beristri dua. Bos Johan Bos dunia terasa. Bos Haji Asep anu pada hajat kepada istri tua. Aku sayang padamu. Kepada istri muda sayang I love you Bos Alvaro. Istri tua berajun pindah ke rumah istri muda. Kalau dua-dua berajun anak kawin 3 Bos Haji Asep. Dia pandai berbohong. Dia pandai tembelang. Bos Haji Charlie, Bos beras pecah tembelang. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Dunia terasa Bos Haji Dayat Sultan Koranji sayang Bos Alvaro Haji Golun. Kepada istri tuh anak sayang padamu. Bos Haji Dayat anu sayang sayang I love you. Bos Haji Asep istri tua berajun pindah ke rumah istri muda. Kalau dua-dua berajun anak kawin 3. Dia pandai berbohong. Dia pandai tembelang. Oh tetapi jangan sampai pecah tembelang. Bos Haji Asep anu pada hajat senangnya dalam hati kalau beristri dua. Dunia terasa Bos Alvaro yang punya. Bos Alvaro kepada istri tua Bos Haji Dayat Haji Golun Egi. Kepada istri muda Egi sayang I love you. Wakil Ahmad. Istri tua berajun pindah ke rumah istri muda.
pandai berbohong, Ya. dia pandai tembelang. Bos daya. Tetapi bos Haji Dayat pecah tembelang Haji Golun. Bos Haji Daya. Bahagiaku bahagia, indah terasa indah, Ai, ai. manis Haji terasa Golun. manis semanis kembang gula Haji Golun. Amun. Ai. Cinta aduhai cinta, aku dimabuk cinta, sudah tak bisa pindah Ayo. ke lain hati. Wah. Ah. Kaulah hidupku, Bos Dede. hanya di kaulah harapanku, hanya dirimu yang Ayah selalu Dewa. kurindu. Wah. Bagai pelangi Wah. berwarnanya hidup ini, Yo. bangkitku kini suasana hati bos Haji Dayat Haji Golun. Bahagia ku bahagia, Haji Yus. indah terasa indah, Haji Yus. manis terasa manis semanis kembang gula bos Haji Asep anu bade hajat. Cinta aduhai cinta, aku dimabuk cinta, sudah tak bisa pindah Haji Golun. Anu bager bos Alvaro, kaulah hidupku, hanya di kaulah harapanku bos Johan Bor, hanya dirimu bos Haji Charlie anu bager. Ya. Bagai pelangi berwarnanya hidup ini, Wah. bangkit ke kini Ya. suasana hati bos Johan Bor. Wah. Cintaku lah mengkakak ibarat kamera Ya. ngeblur mengesejene, fokus mengkakang bae bos Haji Dayat. Tambah gede tambah kenceng bos Johan Bor, cinta ibarat sinyal bos Haji Asep anu bade hajat. Leuwih gede demene Haji Golun, Arab. bos Haji Dayat tambah kenceng cemburu ne bos Alvaro. Curiga kadang pengen kakang curiga, cemburu kadang pengen kakang cemburu, curiga pandai rindu lawan cinta. Cinta kadang butuh rayuan kumbang bos Alvaro. Lewi enak kasukaran di embung batu ke, dijamin pasrah amplang bos Haji Dayat. Cintaku lah mengkakak ibarat kamera Haji Golun, ngeblur mengesejene bos Haji Dayat, fokus mengekakang bae Haji Golun. Tambah gede tambah kenceng, cinta ibarat sinyal, leuwih gede demene bos Alvaro, bos Johan Bor Haji Golun, bos Haji Asep anu bade hajat saya. Curiga kadang pengen kakang curiga, cemburu kadang pengen kakang cemburu, cemburu curiga tandai rindu lawan cinta Haji Golun. Cinta kadang butuh rayuan kumbang leuwih enak tak dukanan di ambung batu ke, bos para bos Alvaro anu sayang. Cinta
Haji Golun, bos Haji Dayat, bos Haji Tarli, tambah gede cemburu nih bos Johanto. Iya. Tambah gede, tambah Itu pada gede. hajat aturan haji ai. Cinta mengartinya, alawi gede damane. Ayah Bang Heri bos tahu. Apa nah Heri bos tomat anu sayang. Apa dah Cemburu, Heru? kadang pengen kakak cemburu. Curiga bos, Heri bos tomat. Kadang pengen kakak curiga, cemburu curiga, ada rindulan cinta. Kakak kadang butuh rayuan gombal. Aheri bos tomat, bos Haji Asep, anu bade hajati ambung batuk ngamblang Bos Heri bos Tama. Nyai Ronggenge memang asik-asik goyangannya. Sinden beken jaipongan akambu Kambu. penyakit kambu aina maning-maning kambu sering pisan kambu tobat aegi nyatanya aegi Cilajah aegi Cilajah anu sayang deui Mundi mopi mabukan judi yen lobi gawe lara ati kambu maning demenan maning yen dukun wis entuk dukune lurus syarat tapi angger bae kambu maning jare Arab tobat nyatanya sekian kumat jare Arab eling nyatanya sekian kambu maning kumat maning kambu maning yeay kambu penyakit kambu maning-maning kambu sering pisan kamu bos Haji Dayat tobat ngomongi wis tobat jare Arab tobat nyatana sekian aku mah mendi mabukan judi yang lebih gawe lara ati kambu maning demenan maning Haji Golun bos Arab bos Alparo ya dukun sentuk dukun neng lurus syarat tapi angger bae kambu maning son jare Arab tobat nyatanya sekian kumat jare Arab eling nyatanya sekian kambu maning ada di bos lahu ada den kambu penyakit kambu maning kambu sering pisan kamu ada den bos lau tobat ngomongi wis tobat jare Arab tobat akhiri bos tomat anu sayang deui mendi mabukan judi yen lebih gawe lara ati kambu maning Aheri. demenan maning yen dukun wis entuk dukune lurus syarat tapi angger bae kambu maning son jare Arab tobat nyatanya sekian kumat jare Arab eling nyatanya sekian kambu maning kumat maning temol kambu maning Aheri. Wah. Akang anu kana resep panginten